Kubleshi bunya pibaro ke perlo ke bapak jakan ka video ka bamenta. Te session part ni apa jaki report ke badai menta kasni. Syaban poi syakata kandiat ngin pen kan mau yak report ke badai menin kasni ka. Bela update haka Ministry of Health and Family Welfare, Government of India hakapor kanda beji mensep. Niyo iba kibru ki bapang lani ki bayo yakan ka jingpang coronavirus ki lapoi hadu. Sahajar saspa arpway kat kum ka report ke bamenin kasni. Tiang ningin ya pe jaka report ka badai menta kasni ka Patrick April arhajar arpau. Karena teli ki jala bat ki dolenang ki basyak ta hau ni u knyang jingpang u coronavirus. Tingin ya pe jang ni ki kita ki jala ki basyak ta hau ni u COVID-19. Andhra Pradesh ki ba tikna bayo ya uni u jingpang coronavirus kalapoi laispa sangut. Andaman and Nicobar Island shiphangut, Arunachal Pradesh iway, Assam arphinyangut, Bihar laipaprangut, Chandigarh katprangut, Chhattisgarh shiphangut, Delhi san spa nyapundrungut, Goa hinyangut, Gujarat shispa hrupsangut, Haryana shispa safhinyangut, Himachal Pradesh katprangut, Jammu and Kashmir shispa khandrungut, Jharkhand saungut, Karnataka shispa nyapsangut, Kerala laispa laipundrungut, Ladakh khatsangut, Madhya Pradesh arspa arpkhandaingut, Maharashtra shihajar khatprangut, Manipur arngut, Mizoram iway, Odisha sapu arngut, Pondicherry sangut, Punjab khandaipuwaingut, Rajasthan laispa arpaprangut, Tamil Nadu hruspa khandaipungut, Telangana laispa hrupsangut, Tripura iway, Uttarakhand laipwengut, Uttar Pradesh laispa arpandrungut, West Bengal khandaipukandaingut. Baro kibru ki basyakta hakanika COVID-19 lani coronavirus kalapoi syaka san hajar shispa khandaipusangut kibal akot nakanika jingpang sauspa arngut kibayap shispa sap khandaingut. Tehang ningin epek kandiat yaki santali ki state ki basyakta jur hauni u coronavirus. Maharashtra shihajar khatprangut, Tamil Nadu hruspa khandaipau, Delhi sanspa nyapundrungut, Kerala laispa laipundrungut, Telangana laispa hrupsangut. Kini kidaki santali ki state ki basyakta jur hauni u coronavirus lani u COVID-19. Hadu kini kisnging yo ibar sa astang lai teli ki state ki bedang lai nakanika klam coronavirus. Bat kita kidai na Northeast India, Way Meghalaya, Ar Sikkim, lai Nagaland. Kini kidai ki lai teli ki jala ki bedang lai nakajing syakta jong uni u COVID-19. Habang ni pej kat kum ka report ka badai menta kasngi ka Patrick hakapor prabaje men step. Ngiyo i baka kajing syakta jong uni u coronavirus hapo India kalanang kiu. Nakawai kasngi syakawai kasngi. Naka sahajar sauspa arpwengut syaka san hajar shispa khandaipo saungut. Katkum ka report bala update ka Ministry of Health and Family Welfare Government of India hakapor prabaje men step. Te tangkine kubleshi bun. Lada piku aban tip syusyu nabenta kala syai pila ban subscribe biarkan ka channel ka jongi.